Imelipukia hapa ama bado hivi? Ni mututhuko wa murimu wa kuharwo gatema uria ugumeire aikari a mwena wa Turkana na gutiga andu atatu makuite na angi igana ria mirongo mugwanja na anana gukorwo makiamukira urigitani. Arwaru magithie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini ici cia Kalokol na Katilu gicigo-ini gia Turkana ya muhuro. Minista wa ugima wa mwiri mweno Jane Ajele akiuga niyoete ikinya gutigirira murimu uyu ndunatherema makiria. We have managed to control the cholera issue in Turkana South. We have also provided them clean water, drugs for treating water like poor aqua taps, and also we provided them drugs like... Hamwe na uguo, Ajele ni augite githomo gikinyaniru kiegi utheru kuri aikari nikiratwarithio na mbere iri ta njira ya gwithema na mirimu iria yumanaga na giko. We tried our level best. The county government was able to provide drugs, wash materials, and also we provided health education to the community members. Niugite thibitari nene ya Rondua ni iraheana ndawa kuri mundu wothe uracera mwena ucio niguo kwirigiririo gwati wa kunyitwo ni murimu uyu. Ngiribotera Kameme TV ritwa rekwa ni Maina wa Mwangi.